Praise God man ang tarating oras, tarating programa tayo, Jesus is our life. Kat kumusta kayo lahat aming kabsat na sumusubaybay around the world. Kaya nagtarating programa tayo kasama tayo kabsat tayo Pangasinan, kasama tayo La Union, dito Cordillera. Kaya nagdidumapay, di ba last taong sumusubaybay tarating programa. Tarating man ang oras, kat kung i-share ka na kayo about the power of God that is in your life. Kailangan tayo nga maamuan day and kailangan tayo nga amuan how to use it. Because in these last days, makikita tayo nag-dying nga mararami dito the whole world. Saksakit, kaya nagdidumapay nga demonic fear, nga garairay, trading nga lubong because of bad news. And kasama tayo nag-day gingined, nag-day nga panag-erupt, nag-day nga volcanoes, kaya nag-day nga panagprotesta, dagiti tatao halos magulo iti the whole world. So we need to know the power of God that is within us because kailangan tayong amuan how to operate in that power. Titunay nga life nga naited ka tayo kat powerful life. Isungay darating nga message kat ko'y minsay ka na tayo kat ko'y suro ka na kayo tapno iligasa. May power tayo, mamuan tayo no nga power kada tayo nga na-receive tayo from God. Tapno mausar tayo dito in these last days, ready pa nagbibiyag tayo. And I know, nga babayan ka dito, katano di signs, wonders, and miracles na mangyari di biyag tayo, di ministry tayo. Arakaro may isa kang pastor, kailangan diyan. Tap narikasta katrumwar ito nga power of God nga may display to about tinagahang the power of the enemy. Iti maramdaman kung magkikita no di the power of God nga may display iti the whole world babayan kada tayo nga anak na. So, danggat tayo dati yung insight up na ka sa ma-receive tayo the more revelation iti rin nga power of God ijegyag tayo. Hallelujah. At kung i-share kada tayo iti mensaheng knowing God's power in your life. Iti may isang kailangan maamuan tayo iti Diyos, His power. Halang nga Diyos nga is istorya. Halang nga Diyos nga ada idi. Nga powerful idi. No digit di Diyos nga powerful idi. Ingana tata, ingganan tuting ingana. And He is not the God of yesterday. He is the God of the now. Sunod ti Diyos tata. Amen? Kailangan na makita yung the power of God in your life. Kailangan nyo nga maamuan. Because only the power of God, the power lang ni Apo Diyos, ti makakonquer iti power ti enemy. Only the power of God, ti mang-empower ken ka. Ngagbiag nga powerful dito'y earth. Amen? We need power. Ibaga tayo man, we need power. Amen? We need the power of God. Hallelujah. So, itarating oras, iso na ito, itikat kung i-share ka na kayo, kailan makita yung mamuan nyo, iti power of God in your life. Itibiyag yun. Iti 1 Corinthians, dito chapter 2, itaan ito dito, iti verse 4 and verse 5. Iti NLT translation. And my message, kunani Paul, and my preaching were very plain, rather than using clever and persuasive speeches. I relied only on, I relied only on the power of the Holy Spirit. Tinaduma translation, but with a demonstration of the Spirit's power. Hindi pa nagpipreach ko, kan speeches ko, kunana haan nga dagay na inseriban iti lubong
Wano haan nga jay sirib ti lubong tinus-usar ko. Not the wisdom of men. Hangad jay cleverness ti tao. Hangad jay sinisikap. No digatli, in-demonstrate ko the message babaan ti power ti Holy Ghost. Dito'y mat, I relied only, nagtalakak lang, on the power of the Holy Spirit. Kita nyo ito nagtalakana, power of the Holy Spirit. Kinagtalakana, ibiyag na, power of the Holy Spirit. Power of God. Verse 5. The reason is, I did this, inaramid ko na ito, so you would trust not in human wisdom. Tapnuhaan kayo nga agtalek ti sirib ti tao. Amen? Inaramid ko na ito, tapnuhaan kayong agtalek ti sirib ti tao. Human wisdom. Ano tayo trust ti human wisdom, but iti human wisdom handa nga kaya nga i-overcome ni Satan. Because iti human wisdom is foolishness unto God. Isu nga madini Paul, ti sino man nga believer nga agtrust ijay human wisdom, human ability. Kita nyo tinaglaing nga tao, dito'y lubong, nga usaranda kat human wisdom kat bula-bulaan ni Satan. Ayaman ni Satan. Kita nyo nagijay. Senado. Kita nyo iti mararamid iti government. Nga naglalaing nga in kabil tayo ijay. Baban niya pa nagbutos tayo. Ayaman ti enemy. Ayaman iti kabuso de lainda. Paglalabanan ng isuda, pagpapaluto ng isuda kaslamanok. Kasi handa nga kaya nga i-overcome the power of Satan in the human knowledge or human wisdom. We need the power of God. Hallelujah. Isungahan nga nagigay di pagtrasan niyo. Kailangan nyo the power of God. Amen. Apay da Paul nga nagungunda ti Jerusalem. Apay nga isuda ti nag-stand against the gijay nga works of the devil ijay chimpuda because they knew the power of God in their lives. Amuda the power of God. Amen. In my ito ni Jesus, saan lang in my nga nag-isursuro nga full of wisdom, no digiti full of power. Because God is a God of power. Bagato man ti Dios, He is a God of power. Diyos ti panakabalin. Amen. Palakpak kanya na. Iso kunana iday, I did this so you would trust not in human wisdom. Iti daduma so that your faith might not rest on human wisdom. Tapno ti pamatiyo, han nga gistan, iday sirib ti tao. No diketli, kunana iday, but in the power of God. Ti pamatiyo saan nga agtrust, iday human knowledge, human wisdom, but in the power of God. Ti pamati, ti pakaibatayan, ti pamati, ket hangay dalaing ti tao, no di kiti in the power of God. Kailangan ti faith you, the power of God. Faith is the power of God. Power of God ti faith. Amen. Ito na ito yan nga situation tayo dito lubong. Situation ti lubong data nga mararami the whole world. Ito na ito nga mararami COVID vaccine.
Nyapay, tiyan yung mararamit. Kurakot everywhere, not only in the Philippines, all over the world. And then, makita yon iti panaka-fulfill de kunana brothers against brothers in the last days. Kat nupadasin yung research, makita yo iti laban iti brothers against brothers. Halang nga jay may nga family da jay, no dikitli, iti nation, Filipino against Filipino, Amerikano against Amerikano. Kita nyo jay Italy tata, madamati panagprotestada because of this COVID nga dagitoy. Gaputa masupsupukate dan. Kayat dan nga lumaban. So nirumwaran na kita tao. Laban tatay jay. Myanmar. Laban ni jay. Amerika. Kanda dumabay. Halos amin ni jay Europe. And we need to pray for our country, Philippines. Because ito rin yung Pilipinas. No nga masolve na ito within 2 or 3 months. Possible nga the Philippines also. Kat kasya iti rumwar. So we need to pray. We need to intercede for our country. Because awanan na supokitan dagiti tao, handa makatrabaho, awanan kananda, madamdama rumwardan tunay, so mulang matay tayo, rumwar tayo na lang. Isutin ang nangyari Amerika, Europe, Africa. So halos aminan nga part itilubong kat adan iti brothers against brothers sakbay ti rapture rumwarde. So dito Pilipinas kumano. Kararag tayong masolve da ito iti kabitan nga panuwen. By the power of God, only the power of God. We need the power of God in this country. We need the power of God in this church. In the church, we need the power. Hantayo kumalaan nga nalaing ti doctrine without power. Dahil madin ni Paul, that the doctrine lang without power that is human wisdom. Titunay na teaching ni Apo Diyos, Word of God is full of power because by His Word He created all things. Suno tunay nga Word of God, ti maris-receive tayo nga nang create iti heaven and earth. There is power in the Word. So we need the power of God. Hallelujah! Amen. Adaya may deliver kas kadag ito'y kakabsat. Kaparparigatan ti Diablo, naging masaksakit, kanda dumapay, no awan ti power. So we need power. Power! Knowing God's power in your life. Amen. Hallelujah. So now, first thing, kailangan nyo maamuan the power of God. The creating power of God. His power in creation. Kailangan makita yung the power of God ket mang-create or creator. Hallelujah! First, nakitaan tayo Genesis. Of course, nakitaan tayo ti creation, ti power of God nga creator or mang-create nga power. Dito the dunamis power of God. Genesis chapter 1. Ijay lang create ti suamin. So, the first nga kita nyo the power of God. The power of God is creative, creating power, creator. Ano ti creator? Kaya na mang parswa, mang paada, manipod, iti awan. Amen?
manipod ti awan, kaya natin mang paada. That is creating power or creative. Amen? Nga power of God. Isu nga, uray no kitam nga kasla awan. Ken ka. Ano, awanan ti lungs mo, kunada, awanan na ibos ti baram. Ano, anyaman pa'y, nga ibagada nga awan. The power of God, ket Creator. Hallelujah. Amen. Ulit at ti power, wano, mang-create nga power, manipod ti awan, kaya na nga padaan. So, kinaan yun, verse 1. In the beginning, God created the heavens and the earth. Kasano na nga create the heaven and the earth? By His power. By His power. Amen? So, yay, create na. Gusto-gusto pa lang. But the Spirit of God, it verse 2. Kunanay died, and the earth was formless and empty, and darkness covered the deep waters, and the Spirit of God was hovering over the surface of the waters. Makita yun, tiyaday-day, Holy Spirit of God. Amen. And then kunana apo Diyos verse 3, let there be light. And there was light. Amen. So makita yo, awan ni di ti init ti bulan, awan ti lawag, sipnget ti adda idi damo. Awan pay dagiti amin nga adda di lubong tata. Ni Apo Diyos lang ti ada. Di ba in the beginning, ket ni Apo Diyos lang ti ada. So pa'y create na dagiti angel, create na dagiti earth, may sana nga Diyos. Pero apay nga, daamin dagito, nga makikita tayo, kaya dagiday mangmangag tayo, mabasbasa tayo, na-create amin dayta by His power. So, kailangan nga kita nyo ti Diyos nga binilibyo, Creator. His power that is within you and upon you is Creator. Creating power. Kaya natin mang parswa. Kaya natin mang paadamanipod kadagiti awan. Kailangan bilibin nyo ti Diyos nga kasay. So, oray awanan ka, adda in the mighty name of Jesus. Kaya't mo ba nga dati makreate di life mo? You need to know the power of God in your life. Hallelujah. So makita yun dyan. At nakita na nga na dyan light. Tangan pa lang init na ito'y. Dahito'y dyan light. Nga nagdapokin ni Apo Diyos nga haan nga lawag ti init kin bulan. Hindi ko na let there be light. His light tinagshine. Amen? So, kailan makita yun ay. So, nakita na nga mayat. Dadyay nga light. Hallelujah. Kaya't pinagsina na till light can darkness. Sunto mo timangyari into no judgment. Isina na tilawag kinsipnget. Lawag kayo ba? Hallelujah. So, nagrigat agbibiyag ti sipnget. Kailangan agbalin ka nga lawag, malawagan ka tata. Hallelujah! Verse 5, and called the light day, and the darkness he called night, and there was evening, and there was morning, the first day. Amen? That the first day. And God said again, verse 6, let there be firmament
Amen. Tangatang. Amen. Ket may separate the waters ditoy daga ken waters ijay ngatu. Adagayam waters ijay. Tinaduma ko na daw, one pastor jay tudo day ta. Nga alaan jay cloud. I don't believe in that. Talagang adati water ijay heaven. Amin ngamin nga na-create ditoy picture ya dayjay. Tabernacle of Moses to pa'y katada ijay, ti picture na. Hallelujah! Amen. So, ada kayo pa'y ijay. Amen. Ang ko amo, napatsin nyo, okay, it's up to you. Dahil kina, powerful ti Diyos nga creator. Hallelujah. So, nothing is impossible with this power. Amen. Dahil tayo, nga nga na-create. Nagiti animal, nga nga na-create ti tao, nga nga na-create ti kayo, na-create ti bukal, na-create, nagiti amin. By His power alone. One tinang create nga na duma. The only creator is God. Hallelujah! Ket na jay ti biliban nyo iti Diyos yo. Anyo lang ay baga-baga nga da Diyos, ket awan power na nga Diyos, ijay biyag yo. Kailangan nga makita yung nga jay Diyos nga binilibyo nga da kada kayo ket creator. He is so powerful God in your life. Hallelujah. Kailangan tayo na dyan. Kasi ado kalaban tayo. Ado kalaban tayo nga di demonyo. Ket ado di patpatayo na saksakit. Ado ti shortcut ti enemy. So we need the power of God. Don't allow the devil to shortcut your life. We need the power of God to overcome the power of darkness. Only the power of God to maka-overcome the power of darkness. So we need to be filled with that knowledge. Nga the God who is in us is so powerful. He is creator. Woo! Amen. Praise God. Aramid ni Satan dagijay. Even dagay pa pastor, padasana na isuda. You need to pray for your pastor and even other pastors. Amen. So now, ingana nga na-create na amin. Anya ti inusar na. Nga nang create na ti so amin. By His word. Let there be light and there was light. That is Jesus. Isuna na jay ti Jesus ijay Genesis. Jay word. Ngagap ka po dya unag ni Father God nga kunal let there be light. Na jay Jesus nga naglasag. And the Word became flesh. Amin nga naparuswa ket babaen kanyana. So if you have Jesus, adaking ka the power of God nga creator. So don't limit that power. Kaya natin man-create. Hallelujah. Tinainusan na His Word. Number 2, nga dayjay, His Holy Spirit. The power of God nga nang create the heaven and earth. The Word, the Holy Spirit. So if you have the Holy Ghost, you have the power of God, the Creator. Creating power. Creative. The power nga dahing ka. Kaya't kung isuro doon, magitom na dyan nga power nga na-receive mo kini Kristo. Ada di power mo nga mang-create. Taytakal. Okay. Kailangan amuan nyo ti power you to create something.
Hallelujah! Ado ti believer nga handa nga mo the power nga mang-create. Naaramid tayo nga image and likeness of God as He is. So are we in this world. So at kapunang in may kadatayo ni Jesus and may kadatayo ti Holy Ghost tapno impart na kadatayo na dyan nga life. Tapno mang-create kamot. So nga i-create mo the health in your body. Amoyo ka di, life and death and the power of the tongue, but before, ngay surok rin how to create something in your life. Alam, makita yu pa, God is so powerful God. You need to know His power in your life. So, adya de power na, nga, naisurok, creator nga power. Creating power. Creative. But anyari dahil nga power na. So ito yung next nga point. His power is in His Word. That is Jesus. Number 2. By His Spirit. The Spirit na nagaraw itirabaw ti dandanom. And then amin nga isawang ni Father God, the Holy Ghost, ti action. So na ti mang aramid ti amin nga isawang ni Father God through Jesus Christ, aksyonan the Holy Ghost. I-manifest the Holy Ghost. So, dadaan, makita ni Father God, ti mastermind, ti word na, ti bulbulos na, isawsawang na, ti Holy Ghost, ti para i-manifest jay makreate. So, that's number 2 nga point. Anya tinusar na nga power na nga ng create by His Word. That is Jesus. And by His Holy Ghost. Number 3, by His mighty hand. Number 3, the power of God to create something by His Word, by His Spirit, and by His hand. Amen. Hallelujah. Di ba? Genesis chapter 2 verse 7, nangala ti tapok, inaramid na nga tao. He used his hand. Dahil na dumaan ti tao nga na-create. Diyan nga nagkuti the hands of God. Di-create na ti tao. Di-create na ti heaven and earth only by His Spirit and by His Word. Let there be light. Madatire. Nga may di tao ti create na. Inusar na, daima na. Nga nang purma. So na iduma ti tao, special ti tao nga create na. Pinormala isuda. By His hand. Amen. And then He breathed the breath of life or spirit of life. Kanang ko'y bagbaga, the breath of God is spirit. Han nga angin. Hallelujah! So nag-work kay spirit na lang ida. But naramid na dyan na. So sinukog na tayo by His hand. Woo! So that's the power of God. Nga nang create iti heaven and earth. All creation. Amen. Now, mapantayo di sarili yo. So now, iti, ayan, the power of God, His Word, that is Jesus. Na-receive yo ba ni Jesus? Yes. Adan ba ni Jesus kada kayo? Yes. So, ada di creator di unag yo. The Word of God, nga iso ni Jesus. Creator. Iso di ba isa na-receive you can Jesus power to create. Tin-transfer na kala kayo His power to create. Amen. Anya pa iti Genesis. Ngayon usar ni Father God. His Holy Spirit.
Di na born again kayo, na-receive you the Spirit of Christ, di na baptize kayo the Holy Ghost, na-receive you the Spirit of the Father, nga nang create the heaven and earth. If you are baptized with the Holy Ghost, you have the power of God, nga nang create the heaven and earth. Hallelujah! So you have the Holy Ghost! The Holy Ghost Creator! And then, the ima na ngay. Ayan, ti ima na tata. Ada di spirit na. Ngam number 1. Gapo, tada ka ditoy, sika. Ti ayan na tata. Now, kayang ba di bang create? Yes, because you have the Word. Speak the Word. Speak mo, daday, kina Jesus ni Jesus, tapnumang create. Because the Holy Ghost is within us, in upon us, and the Holy Ghost is everywhere. So, back up the Word tayo. So, nagsasaw ka, the Holy Ghost is moving, operating by Word. That's the reason, napay kakunana, life and death are in the power of the tongue. Di sinamrak the spirit of death. Hindi di tao panay death, ti hausawang ti niwat. But now, you have the spirit of life, the spirit of Jesus, the word of life. Now, speak life. Speak health in your mouth. Because you have Jesus within you. Create something in your life. Create health in your kidney. Create health in your heart. Create health in your feet. Speak health in your body. Speak blessing in your business. Kaya tiyo makreate to get your blessing. Speak it now. Because sadya, the power in your life. The power of God, Creator. Amen. Kaya the power yan nagbabalay nga Diyos kan ka. Creator kat in transfer na king kadayay. Nga power tas sikati agaramid met akas kanyana. Of course, ang kang agaramidan to heaven and earth, tayo naramid nan. Hanggang agaramid ti kuton, sadan. That they napukaw the enemy, that they destroy the enemy, they recreate mo in your life now. Amen! So now, I speak to you, be healed in the mighty name of Jesus. The Holy Ghost will heal that body. Whew! Speak for the blessing because curse is everywhere here on earth. But now speak blessing in your land, in your house, in your family, in your body, in your business. Speak blessing. No wonder ngay suro-suro na positive confession, positive confession. But the believer, handa nga mo, doapay nga kailangan di positive confession, handa nga mo, God, nga da kadakwada, in transfer natin pagka-creator na for you to recreate something. Amen. Hallelujah. So speak now. Ano tinusar ni Father God, apay nga nakakreate? By His mouth. By His Word, the Word Jesus is in your heart now. Then, allow nyo na dyan nga Word nga dakin ni Jesus and speak it here on earth today. Use your mouth to create something. Tinusan ni Father God His mouth by His Word. The Holy Ghost there. Amoy ting iwat tayo. Apay nga dati buses, dati word nga rumrumal because dati air or wind, kung natin duma, air. Dati angin. Awan ti sao nga rumar no awan ti air. Amen. Air.
Han nga ears So makita yun, ag microphone ka, Jesus, boop, 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 ada angin. Hanga babalin nga the word nga one the angin. But idi at sasao tayo nga tikakampin the word tayo ket spirit of death ken Satan iso nga death tirumrumwar. But now we have the Holy Ghost, the Spirit of life. So now we speak the word nga life nga nagapukin ni Jesus. And then the air, the Holy Ghost nga mang-empower yung word mo. May dating reveal ni Apo Diyos nga hindi nanganangag ko ti positive confession. Di ka gisawang tirong. Di ka gisawang tinigative. Tama di ka gisawang tinigative. But powerless because saan ko nga mo iteramot na no apay nga gisawang hak ti positive. But the Lord has shown me. Pakita ni Apo Diyos. That's true. That's my word. Pero the reason is adaking ka. Ada ni Jesus. Ada ni Holy Ghost. So use your mouth now. Because I am within you. No speak mo. Kay life of Christ. The Holy Ghost will confirm your word. Ha ha ha. Amen. That's the power. So nga the power. So nga kanayon ko ibagbaga. Oh Lord, life, tiada. Power, tiada in my body. Life, tiada in my body. In this ministry, life, miracle, healing. Agungar lagi sila tayo. Nagiday. Because kailangan i-speak mo diay to destroy nagiday nga uumel nga spirit. Nagiday spirit of death. Hallelujah. The power of God is within you, Creator. Amen. Next. Ngayon usap na His hand. So 1, 2, 3. His word, His spirit, His hand. Hallelujah. So, the body of Jesus Christ today, the body of the Holy Ghost today, is His temple. You and me. We are now body and bones of Jesus, flesh and bones of Jesus. Ephesians 5:30. We are His flesh and bones of Jesus. For we are members of His body. We are His body. Amen. Partida tayo di bagi ni Kristo, our body of His flesh and of His bones. Then mighty Holy Ghost ito'y awan balay na. Awan bagina, tadan ni Jesus is in heaven, the body of Jesus is in heaven. But tinaramid na nga bagina, daytoy templo na, datayo dito'y rabaw, tiraga. So adan is in hand tayo, the power of God. That's the reason nga nagilihan ka, there is power because your body is flesh and bones of Jesus. Jay bones ditoy house of the Spirit of Christ. And this is skin. So there is power in this hand. These shall lay hands on the sick, and the sick shall recover, because this is the flesh and bones of Jesus. You need to meditate. You need to believe and meditate. Aging gana nga maawatan nyo. This is flesh and bones of Jesus.
So all power of the Holy Ghost is operating in these hands from head to foot. So ano ka, come on, create something through your hands. Speak. Ilihans mo the wallet mo, ilihans mo the business mo, ilihans mo the masaksakit. Speak health. Hallelujah! Now is the time to use God's power through your hands. Hallelujah. All power of God, the Holy Ghost is in our hands. Ilihans mo na gitinatay din speak life. Hallelujah. Ilihans mo di business mo din speak blessing. Hey, hallelujah. That's the power. Ilihans mo din COVID and speak health. Don't be afraid of COVID because God who is within us is so powerful. All the power of Satan is under his feet. And we are his flesh and bones. So under the feet of Jesus Christ, under your feet because you are his body. Amen. You need to understand that power now. This is our season. Ito'y matananti time tayon. Season tayo tata. Nalpasti season the Reinhard Bonnke, the Morris Cirolo, Catherine Coleman. Nalpasen the season mat nagiday tanataydan. Now, this is our season now. Hey! Oh, you have the power in your hands. This is the house of the Holy Ghost, the creator of heaven and earth. Use your hand to perform miracles. Acts chapter 5 verse 12, you need to understand that why there is power in your hands, because your hands is the hand of Jesus. Nuti bagim kat bagina, your hand. Ti imam, ti imana. Tingiwat mo, ngiwat na. Alangan nga jay tulang mula ang kilasag mo. Oh my Lord. And by the hands of the apostles were many signs and wonders wrought among the people. Amen. Hands of the apostles. Hands of the believers. Because in Mark 16 verse 17, in Ghana verse 18, they demang believe the gospel, they shall lay hands on the sick, and the sick shall recover. Demang believe the gospel. Ang naibagalang a pastor, apostle, demang believe the gospel. I believe in the gospel of Christ. That his gospel, he gave his life for me and for you. He is now within me, living in me. Hallelujah. The Holy Ghost is living in me. The Spirit of Jesus is here within me. And now this hands is his house. The house of the Holy Ghost. So there is power in our hands. These shall lay hands on the sick, and the sick shall recover. Abayin mo ngay create the health. Nagyan na cancer, matay de cancer, taagbiag jay health. Nagyan cease, bukol, umpas in the mighty name of Jesus. Because there is power in my hands. There is power in your hands. Hallelujah. Number 4, the power of God, his breath. He breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Genesis 2:7.
Even ni Jesus, idilandanin, nga mapani the heaven, He breathed on His disciples for them to receive the Holy Ghost. So that's the reason why I use my breath at the Holy Ghost sa word. Amoyo, even Elijah, dadapagungara na, in touch na de iman de natay, de ubing nga daday, can de bagina, in touch na de bagin, di tao, kat mouth na in touch na de mouth. And then nagungar de natay. Amen. So makita yun na kinamo ka na gito Pastor Chris, binihin, kinaduma, they are using their breath for the anointing to operate. Amen. So use it. Hallelujah. Amen. Nagatinusar ni Apo Diyos. Amen. So nga, na-create ti aming nga na-create. So, the power of God is within you. You need to know that power. The power that is within you is creator. Creating power. Creative. Use it. Anya kung gunana nagka-deposit. Diba kunanay the Bible? No, adakada kayo ti Holy Ghost. Acts 1:8. Mapno kayo ti power. Agbaling kayo nga witness ko dito yung heart. Dahil the power nga ng create the heaven and earth, the Holy Ghost, nga adakada tayo isuti ng pagungar ken ni Jesus ken patay. Suti ng agas ti bulag ni Bartimeo. Suti ng pagungar ken ni Lazaro. Amen. The Holy Ghost, nga adakada tayo. So, kitaan niyo ko magamindayahin. Kati connection the Holy Ghost nga nakala tayo di heaven. He is everywhere. And then nagbabalahe da jay dito'y bali. Oh. Dahil in transfer ni Lord kada tayo, in transfer na His power for you to become powerful. Amen? So ituloy tayo to the jay, but now is the time. At kung instruction na kayo, how to receive this power, first qualification for you to become powerful, you need to be born again first. Tati maborn again nga mang-accept ka ni Jesus, the Spirit of Christ, ti bumingayan ni Father God, mangalay the Spirit of Christ, transfer na. Ken ka, so agbaling ka nga anak, by the Spirit of Christ, maborn again ka. Number 2, after nga na-born again ka, next, nga kailangan nga ma-receive mo, the baptism of the Holy Ghost. Luke 24, verse 49 and 50. No awatin niyo the Holy Ghost, mapno kayo ti power from on high. Makawusan kayo ti power from on high. Ti mangyari di biyag mo, di first pa naka-born again mo, the first nga life of Christ. And then may dito about talaga nga ni anak ni Mary, he is so powerful, full of wisdom, pero awan pa'y di ay signs, wonders, and miracles si ministry na. Pero adan di spirit kanya na, nalaingan isuna di ubing, makidibati ka na gidi Hudyo. Amen, na singputan, because ada kanya di spirit. Amen, the chan pa lang ni Mary, napnon the Holy Ghost. But hindi na baptize isunay the river of Jordan, iti power from on high. Nag-start yung ministry na, nga nangaramit ti signs, wonders, and miracles. Isu ka din na born again ka, kasla ti biyag mo, iti first nga life of Christ. Nga no baptize ka ti Holy Ghost, da jay life na, iti administeren nga full of power. Amen. Isu na jay tinapteran dagi di apostle. Nga di apostle di damo na born again dalang. Sinang awa na isuda na receive that the Holy Ghost. Receive ye the Holy Ghost. Ijadang na born again.
Pero ija Acts chapter 2, na-baptize na ti Holy Ghost, ija nga agungan, nagiti natay, nagiti pilay, tumakder, nagiti ti miracle nga nangyari, the ministry, after the baptism of the Holy Ghost. But the evidence is speaking in tongues. Kasanote kasana nga nang-receive, basta nag-pray da lang. Amoy born again ka, para kin kariyay. Basta na born again ka, para kin kariyay. Hanggang agpakasi kini Lord, I receive. That's mine. And then i-open mo diyang iwat mo. No, in-open mo diyang iwat mo, by the Holy Ghost, nga mangited ti saom, kat no, ited na di saom, isaom. Saan nyo nga ikakaam? Kaya saan kayo nga sumanaw? Ang kayo nga, hallelujah, hallelujah, Jesus. No. Just open your mouth. Wait. At the Holy Ghost, ikuti na dyan dilam, kat no umayon the presence of God, basta itulok mo dyan dilam ngagsaw. That's how to receive the baptism of the Holy Ghost. So, di na dumado ti hanga makare-receive because adari dyan nga marikirikatan daw, oh Lord, please, itid mo, para king kaday no anak na ka. Because ni Apo Diyos, kasala dyan may anak nga ubing, nga iti physical, nga no ni anak nga ubing, nakalabos, ngam anaken, agawanda nga balkuton tilampin, jay next nga mangyari di ubing balkuton da tilupot. Isu nga may anak met, iti Spirit of God, balkuton ni Lord, His power. Hallelujah! Balkuton da ka nga balkuton. So you need to receive it. Hallelujah! So now once nga nabaptize ka ti Holy Ghost, dyan ang create ti heaven and earth, dyan ang paggungar ka ni Jesus ken patay, isun day Holy Ghost, nga adakin ka in and out. Hallelujah! And with that power, kayam timang perform the miracles. Receive the power of God. Amuin nyo na dyan nga power, Creator. So how to operate in that power nung nabaptizean kayon? By your hands, by your breath. Amen. By your word, by the power of the Holy Ghost. So ayan na pag-work ka na, in your word, ag-work the Holy Ghost, in your breath, ag-work the Holy Ghost, in your hands, ag-work the Holy Ghost. Thank you, Lord. At daday iti message tayo, so I encourage you nga adanan tayo na ito'y. And I encourage you nga nukat yung ananggan, nagiti dadungapay nga teaching tayo. Mabalin nyo nga maten, iti service tayo, iti Pugis La Trinidad, kasama tayo iti Baguio City, kaya iti healing service tayo, kat every Wednesday morning, 9 a.m. dito yung Baguio City. Kaya mabalin nyo nga mag-join ka rito itap ka sa mangyagyo rin more pa nga revelation about ka rito nga life of Christ, nga tunay nga powerful life, healthy life, victorious life. Kaya ito lang nga biyan, iti tunay nga nang conquer iti power of death. Kaya kailangan nyo nga mawatan na ito so I encourage you nga tutukan nyo na ito nga teaching. Mabalin nyo mat nga i-search iti YouTube channel tayo, Evangelist Romy V. Estacio. Kaya mabalin nyo nga i-click it-ay, kaya mo i-bless na kayo, kaya mabiblessan kayo karito nga message sa'yo. Mabalin nyo mat nga i-subscribe, kaya i-click jay bell icon tayo para makatulong iti dating nga YouTube channel tayo. So I encourage you nga i-receive yun na nga message kat may empower kayo. Babalan iti power, iti Word of God, kan iti Holy Spirit. Ngayon ganang tumanan, yung tunong may nga message sa programa tayo. Bye-bye. God bless you.